Mu ngoro y'inteko ishinga amategeko hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'abagize guverinoma n'indahiro y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murahera ku kwakira indahiro z'abagize guverinoma, abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta bose hamwe bakaba ari 30. Bararahira mu byiciro bitatu, ni ukuvuga ko buri cyiciro kirimo abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta 10. Mubyemeye, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abagize icyiciro cya mbere bakwigira imbere bakabagezaho indahiro. Icyo cyiciro kigizwe na Madame Uwizeye Judith, Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika, Madame Mpambara Ines, Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe, Bwana Murangwa Yusuf, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, Ambasaderi Nduhungirehe Olivier, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Dr. Ugirashebuje Emmanuel, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa Nkuru ya Leta, Bwana Mariza Munda Juvenal, Minisitiri w'Ingabo, Madame Uwimana Console, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Dr. Biruta Vincent, Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu, Bwana Musabyimana Jean Claude, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Dr. Gasore Jimmy, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo. Baregera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda, bafate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jewe Uwizeye Judith, Jewe Mpambara Ines, Jewe Murangwa Yusuf, Jewe Nduhungirehe Olivier, Jewe Ugirashebuje Emmanuel, Jewe Mariza Munda Juvenal, Jewe Uwimana Console, Jewe Biruta Vincent, Jewe Musabyimana Jean Claude, Jewe Gasore Jimmy. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'abagize icyiciro cya kabiri kigizwe na Madamu Ingabire Paula, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation, Bwana Twagirayezu Gaspard, Minisitiri w'Uburezi, Dr. Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, Dr. Musafiri Ildefonse, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, Dr. Sanzimana Sabin, Minisitiri w'Ubuzima, Ambasaderi Nkurikinka Christine, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo, Bwana Sebahizi Prudence, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, Dr. Uwamariya Valentine, Minisitiri w'Ibidukikije, Retired Major General Albert Murasira, Minisitiri w'Ibikorwa by'Ubutabazi, na Bwana Nyirishema Richard, Minisitiri wa Sport. Barigira imbere begera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Barafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jewe Ingabire Paula, Jewe Twagirayezu Gaspard, Jewe Bizimana Jean Damascene, Jewe Musafiri Ildefonse, Jewe Sanzimana Sabin, Jewe Nkurikinka Christine, Jewe Sebahizi Prudence, Jewe Uwamariya Valentine, Jewe Retired Major General Murasira Albert, Jewe Nyirishema Richard. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko,
ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'abagize icyiciro cya gatatu kigizwe na Dr. Utumatwishima Jean Paul Abdallah, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi, Retired General James Kabarebe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye n'akarere, Bwana Tusabe Richard, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imari ya Leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Madamu Mutesi Linda Rusagara, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ishoramari rya Leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Bwana Rwigamba Eric, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Madamu Kayisire Marie Solange, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Madamu Irere Claudette, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi, Dr. Butera Ivan, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima, Bwana Kabera Olivier, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, na Madame Umutoni Sandrine, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Baregera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Bafate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuga indahiro. Yewe Kayisire Marie Solange, yewe Irere Claudette, yewe Kabera Olivier, yewe Umutoni Sandrine, yewe Butera Ivan, yewe Utumatwishima Jean Paul Abdallah, yewe Retired General Kabarebe James, yewe Tusabe Richard, yewe Rusagara Mutesi Linda, yewe Rwigamba Eric, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Nyuma yo kurahira kw'abagize guverinoma, twagira ngo tubasabe ko bashyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira kandi indahiro ya Dr. Picard Uwicyeza Doris, umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Arigira imbere yegera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Arafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo, avuga indahiro. Yewe Ngewe Picard Uwicyeza Doris,
ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo Imana ibimfashemo murakoze turagira ngo kandi dusabe umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere umaze kurahira ko muri uyu mwanya ashyira umukono ku ndahiro twagira ngo kandi twongere amashyi menshi abagize guverinoma n'umuyobozi umaze kurahira